Afina. And I make cry say, and I mean I say, come on to Neko, Brown say, Neko Seboni Facha. I don't for Facha Mew, my fum, and pa, Berman de Michiano, because of me Busawa, and I'm a bois. Or Barney Michel, because of me Busawa, and I'm a bois. Me do one him. Sompa FM. But say, yeah, the Akai, how can I say for you? What's up, go me do it? Oh, but mommy, the Akai, how can I say for you? The Akai, Wasam no, yeah, Oja. Wasem no, wasem no, yeah, choristers, Wednesday choristers. Mami matie for me na we dia. Omo kwa nyuma ya omo de. Ade ba ko a kan ya nkofo bebre nim se Bible say adultery e ma be ma reduce to a loaf of bread. Say na Bible na Proverbs 6:26. For by means of a harlot, a man is reduced to a crust of bread, and an adulteress will prey upon his precious life. Ayen nkofo say when be our farmers our garden as a day normal ejamamunyo normal or say the marriage bed shouldn't be defiled. Na ojamamunyo no nyankopon so no abebu naten ono yame no say say bema adultery reduce ma utimi ye panu sini. Sometimes it can level and ka ubedru no, but ebia baby a won nti we comfortable nti unim se nkeye enka adultery ni man ka be ko higher than that. Ehiri usika etimi ma we yare devil ni access to your finances. Enti dinokura wo so waware the marriage bed shouldn't be defiled. Dinhuni fornication or adultery ni na anye because oni say wo say uni obaba ko betina na wo bedi ni enye dwuma da fomu. I'm telling you say bema say Bible say wo your husbandry wo be na chano no enye dwuma ketwa. Eti nyame pese wo be taking the focus from A dia ko bi so because nyame nim say obaba akokora no wo ye dwuma kese o evolve or dane enti na wo eni tie sese wo de ma no mfa ma no na de kwa bonten sika sese wo de ma no mfa ma na wo de kwa bonten ebre sese wo nyama no wo nyama na wo de kwa bonten enkoda wo fie na wo nenam enye se bia adwuma wo na se wo be yamfa wo hodi da bi eti ebe sese yenni nokora waware odi nokora waware se nyame wo hyira se wodi nokora e waware se na oba no na mitimi gie ede ye radi hyira me kunu ei oyire be me de menhia na wo kai obi a na nini ne timi ye ne de ba wo be yiti wo da bia no kai wa no osu Eradi humi mobo. Eradi mi kunu hamme meninjie. Ade chene ya yesi woni we foforo nam ha. Ade chene si we foforo ha. E kom de no na bisika no. Oba bi frame sante akoso kom de me. Medjuma na me ye no sika no sua. Me kunu nheme. Ba me gidi se opese oye sana me bo adwaman. But me nye da. Me ho kyere me sta akoso ya me ho kyere me. Medjuma me ye bosumi so 500 ye de ma me. Me fa ka me nkom no na sika ni nyina ansa. And one for Baffo no nenam. Or say come to me, mouse my bobusia chami wishia. Obi baba, obi niaba. A phobia, so baba the wuba into a baba. Obi honest, yet you say no cool treatino. So we are dama busa who say, O babano. Say no cool treatin said they will see treat to a mama me a bay or day or that. As so busa was our question. Messi or baby or silly cool to me dinner tem. Hash west. Dinner tem did not sing a dinner tem in the Lucia Fonina. Just a bema crossing pa. And I know ya. Now Bama one way crossing now they come for. So I know ya. To me dinner tem one codana na a black color wolf you when Dio Bana Tamabana to a new Susa. Bama woman come do a year to get a be a witching billy hole. Now it's a year what silly no come deno. No more time they are quite more for flow. Bama would do when you're time our woman. Ubo yire more day you are cursed. When you meet oh betiawka. Amen. No man the do it no. Unti ye best pa. Yahweh obi baba no. Was I nyame ba? That girl is a daughter of God. Nyame ni kuma ho pa. Oba wa wo na wo treat me say esa wo Yahweh. Entisa edi ene be you nti Yahweh. Afedia sompa no trendi o. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa. Edino kwa pa. Enti ya declare say Sompa
is no more a new station. And yet new cry. Because we must see and what Nabebe Haja baby that will go baby cry. Yeah. Asem. Haja baby that will go. We Yamamu nyina kwa baba Sompa 106.5 FM Accra na Mọ́borọ̀ Asem yobi asem ayedi abrabom yedi enya tenase dia na se abrabom nkomo no a ene ye ba bedie na de toso biem nso ye bie wani na wode wanamo asisi yie ehunu nyansa de abobra ewisa wiase ade ye ya ne sese bio ubeye mistakes sa we mistake ne the same mistake over and over again. But a trebi ayana enye wa nimdia a meman ni nti wo moyira information bi wa anka bi anka wunya ya anka wabra bobesesa eno nti ede Mọ́borọ̀ Asem information bi wo ha nsemfo bi wa anka wunya ya anka bi a wabra bobesesa etidi ede Mọ́borọ̀ Asem aba no na wanya sa information na wode aba obra Sompa FM Mọ́borọ̀ Asem yobi asem bibia ebeye kama na yesua de yebema wonimde ene mi hia brante mi man de ba kos anti Akosua na nka minim we a enti na city Mọ́borọ̀ Asem no na Sompa 106.5 FM Accra client service line 0531886216 0531886216 Endpoint Homeopathy Clinic Dr. Duboatin efa homeopathy ayaresa so ede aboa entibra na ene yenko nakra na Endpoint Homeopathy Clinic ni ayaresa papa ni Endpoint Homeopathy Clinic ni kronoma boahia spentes kwano so Leicester Ghana Limited Yas toothpaste ene ne brush aba Yas toothpaste ne brush utuchuchu osia waya osinye time herbal mixture eduro no etu malaria sin wonu moto eduane nya wode honam taaye wo ya waduro ni Hajia special local foods eno nso ewo ho ena womo eboaye ama yedi nkomo ene yenuano mo ma na ye ba bedi womo nkomo awie yi menso me yoba Oheneyere nso yoba afia nso yoba eti ye bedi nkomo obapa memo akwa abawo ya na mami na bibia bokodi Nyankopon adaroma ne ompaibo enyina ye design so fatao pa I say brocade design bisa aye kama pa fatao na de na de ye ho fatao wo she slippers fatao wo she chele fatao wo she hele fatao wo she sandals fatao ubo uti fatao wo ye natural hair fatao wo ye wig nso fatao wo she kiki fatao wan she kiki fatao ti ende ade de onyame ayo fine that's no one come for Oheneyere ye bedi ye ma ho nkobo because ye ma ya nkasa won see program so e ma tie pa na from last week ebesi this week no e ma ho asem Sompa FM sure de edi kan ne ye Russia ni be me ya obetwitwa mfonyini e de bae enenro am ba for God and come to Jumedi so ne edi nkomofa e ma wo mo ko Dubai na e mema kuratimi dwunso gu wo manum ai ni ehwie dollars egu wo so no de aba beto designer wear ahye no wa ha wo hu na no wani bre no ka o taze no ka ada nka beda ebi mo komo mo ne nkraman eda de etosmi no na etosmi ensa no pa ni edi nkomofa e ma ba sibra na omudi pedua na ye work and pay ebi mo wo ho a ye wo maame no no hweso no ebi mo pon wo mo ho in prostitution obi ko sua adwuma pon no ho school graduate no na no abrantie bi say ofre Mọ́borọ̀ Asem was anti Akosua ada wiase wie ye bre na ye dura na me say ada wosa woduru baby nkrofo ye party yesu obi a graduate ene omo ye graduation party odi Oheneyere asebia na me ka wa ha no ye wie so sa mesre o ye graduation party na nkrofo ahia den ya wo ye prostitute wo bo ba sibra na maame na okofa ane free ebi a Nigeria de ne baaye no wa graduate free maame ne nsem se oba ebi e kase bi a wo de ka ebi a $10,000 $5,000 ena abeya adwuma atua nti wo wi a na afi wade we free ko bi a no desk ka na ye wo de a etie no graduation no ho party no moto
and one to party no more ye no. And say wa graduate here free maame ne nsam. Ono abeje ne nsam sika. Wonu abeje ne nsam sika. En na ya bodom na ye boja. Ye boja wode ye ho. Ma graduate every me mada no ensem. Se free na kro no. Me ne be mada sika nyina ye media. Eti ho anigye ene graduation. Kofo akosua ade pam. Awie no. Etire ye a graduate a wo mo no koyi wo madwuma ahia. Ono ne graduation ne say maame na oye mada no graduate every ne nsem. Ese oye adwuma sika nyina ye ne dia. Enya maame na be ma ne ba bi ada ama na duane adie na wasan so ama na taade ahye. Sese die sika nyina ye ne die ntie ho na ya bodwa ene ye party wo ho. Ene na no so be koto party baako. And I'm saying, I did a party now, no be friends. Eh, Auntie Akosua auntie. Divorce party. Awalijaya ho aponto. And no senior member na you, Emma. Wa friend and nam for nom. Mom na ni celebrate. Divorce me jawari. Busio for na free me so. E mema no kuran so ye. Mema no so ye. Mema ne no mo de ya na mo so da bia ba bia ya na sanom bia ho no. Anti omo de nya mema no de omo ye video. Ai. Ema no de ho. Ba could be cheers to a new life. Now omo nyina amaso. Ni e cha cake him. Aye say ye we de ana birthday o. Oni ni wajawariye na wariye na wajai no. The bon sama free ne so. The bon sama free ne so who party. We abebo ma de me ho. Efro bon sama. Radi mo genti. Etienne nkomo na machem. The first one no ye Russia ni oba ye oni Ghana fo. Emme ye bede ye so oba bi kra de so wa ye video say Waka magana fo nyina to ate se na waka ho nti ehu na ma na one ne dai eti si ehu ama ye nye ne nwanwa eti ye nya akokoduro Russia fo die ya ena ema no a omuko Dubai ne nkraman ekoda ema Dubai esikafo adwunsogu wo manum ebi mu nso se biokra be wo moto so on tafre ho Owi anu $100 na gunu so. No odi aba Ghana de abeye odi abeto fie. No odi aba beto ka kese no odem. Ba ya junso gu nanum. Ya junso gu nanum ehu sika na ka no a odem. Na minim nipa sa oba na bema ema bi a mema miensa na wo mo sere. Ni ya junso gu onum ni ya hwie suka gu so. Eti se sika we no. Eti Oheneyere ud the fie we na da ka we kwa. How will you feel? Ana wo ko ye man kraman ne wo dae no eyi doggy star kraman na wo wie ne yehwie sika gu so na anim sa wo ne kraman ada na ba na wo beto Gucci ne Louis Vuitton ne niema no Valentino no mo no e de kire no eti how would you feel wo de ani gie bi be ya na ede akọ se wutimi ebo ye prostitution na ye ho graduation etimi ye ho akokoduru eye party enne minim de ema no Oheneyere ye pe Shase free Russia for no na fa kosi Dubai ne China for no mami Dubai pa na sade ne koso ansa na mama apam obem Oheneyere mpacho mo pede ya se man ye pede ya me kura de obi samia mame nchie tiefo ne ahwefo nyina na meka se minim de eni pepe no asa ana ayi bone straight hair no wig na expensive no na obeka se meto wig ni 20,000 Ghana cedis ana bag no odi bekuta na car no en sa niema na nti ene anwu nso nwu wanum megidi ye se ahototo eka ho ahototo se o kiremu yi comparison di nipa wodi nipa toto bia me yonku bia me ne sintia o se bedo se o woka so a me ne na share school ase from nursery ene ye ba ya na ye be wie JHS enti ye wie JHS onu ja me ho fa ho e dey go so fa ho e dey ena ne papa wo kumase na obefa no e ba kumase ena ode ne to aso ko school sa atanam so ma betena obi nchen wo konongo se akwada wo ne obi tie
na minyanko school enti no se bia saa time no nka Cynthia o se bedu me hu se okọ vocational school na me so saa be na fe na me kodi boy ana se me kwa akotena wo bi nchen no na ene ya enka meka se bia o ene ma me so menye te se Cynthia ya wono ne ma me nsem wo bi saa ta ototo bode e bankran e ba beto no agi ne sika no o saa de aba ne papa nso ye na adwuma papa bi esi ne fie okumase kwa ada so etimi nso so a me papa no oni dan bia okumase na bia me free kumase nso me so abusu ye fie na me ba e wasa me koda no na wasa me de me hototo no but me ni nyina no susu dua na enyepe but me pesa me pre na me ne Cynthia e ko gyina eye scale ba akoso which is impossible eti kwan bia wasa me fa so na me ne Cynthia ye pe no eno na ye enne edi nipa bi ko wie saa ene bone ye fo ekwan so saa no ye de ye ho toto se bia we wo bi misu mi pe bi misu mi be se na kwa fa so nya na kwa de ye masem ena da na me ka se ma me onfie ne wabrabo a waba bebo na owi ase me nyam wo mu ha eti se me hu se wo kita wo design se da wasi ahyehye wo hu e bia me ntimi ene wo magina one scale so preko pesa but enne nipa ne bi pese baby a wo bi di best 20 years 40 years abobra e wo bra wo share adwuma ase ya wakwa akodro no wonya oru adwuma wonya nya 5 years eso pese wonya ni nyina ni nyina akogina ho wo bra bia mekọ DSTV mekotwa kasa ne ye mo na me wardrobe no de ono be dress me ye wi ane ma nyina ye de cheme wo ye de na de ho abeto but enne ni pa no 26 episode 26 dresses ni nyina ye media but ebra na mi so na mi wo take FM no me nya sa wo sure na ye ma me 80 Ghana cedis per month Bosumi akatua na ye de mam ne eno kwa na nya allowance kwa full selection wo ayi ho na me ye full selection wo hello ho no na wo de ba ayi Kumasi Jomo a inside ho no akwa bi kwa no na twa full so no kwa na ye to grade 1 na ye to grade 3 eti na ye twa ememre bi kwa force ba ko bi a me hyede baaye lady bi ka so to force ye si ansa no ahye na force no wom opa asem bruni wa unu na wom but na won hye saa ne ma no Oheneyere me say o ka kire me say ma bra force no force no ye yi a ye nhye ne saa o wo yi ye sim etoso because who pie ba ya na age wo ho na wa hye because me so ampa na me nsim anamako yi ne mo no no ase bo si anani no ai ba force bi okra wo si anai ba sentia mo no no ana me hye o se ye simu ansa ye free one na ye ba China da bi ye ma China fa ye ko Togo enu kra no Togo de no roba no we ye sikanti mpacho kana ta me wo enso de hia pa ene ne nkasa ma me tontina ai ehu hia ese meji aya no nyina so ne nam enti Oheneyere ene ye free force no ene ye ba Togo for de no Togo de no kra no na long ene jeans akese me se me de me picture bi be kire o take FM because anti Akosua Nhyira mu jeans de be say bola na mpaboa bi a megina so ene me tiri bi a na makobo mesh akese bi a ntokuro bi de mu ye free one ye ba China enti China de no ye free China de no what say azu wia okay ye free China de no na fei time for wo mama ye bobe 2 ana o maba enti Oheneyere mami na ye ba ye hu se China for de no data okay Togo for de che na Togo de na say na ase enye papa sa bududo ena sa bududo ena wo si anso na ye basa ena esi dabi ena ye be pay force first grade omo di force no free UK banner ya na ye kama no wo se bi mu de banner ye first grade ena ye move ba UK first grade ena ye move ba UK mpaboa first grade eti ya hye but ye nhye ni pia asa ase no aye ye sa sorry jet ai na eye kama ene no ye ban no ho
eti and ye hon ye tena che ye wie ne ba African way Yeah. and ye tabren Woodin eh Woodin no mo from Miss Woodin ye de bi ye mpabo de bi ye bag Yes. and ye boy ye ni mo powder na makeup no was ka kwakoto makeup you koto basa bia wo de fa woni mana ade a chiri woni nyina nsa ye ba ko ne ye jane ye mo ye powder Johnson powder ye de bia boy nim na fe ayi papa bia boy bia na opamade ama me e wo ayi o take fm aso ase ho ho na ne ekopam ye de ba Woodin na en ye de namua wo Oheneyere and nay timi ye bag from US near the abrel a moka but in Kebra 80 cities no me se chinchinia me na sa first grade ni mintimi nto me se me nto eno no dia sha was a grade no grade 1 grade 2 grade 3 grade 3 no ne boarding ese no ne dikan me fan grade 1 and ye eyi but also fiti prekope no apose Jana beba because sa de na wo se wo kwame atunso agu wanum no Oheneyere enka wunya abotra nyame de be ma adachi Ke beba. So twen ya. me hu woti ni nia na se forest sade but also do the process no yan jampo straight to private jet Anu so de ye jampo a unsi no no wanya accident. Unsi se de na afie. FM. Ubesi na fort aba. asa de ya jampo di ura private jet na e de wusi na e say de obehye Na fort aba. Say de ya huru wa fra bro san so abe na enu no esuro ni ye ja wa wo be lande wo he Eno de na obesi. e de say nguram Washi. We. e nguram sa send ma Augustine mami o de ma no okay eti ade ne de Oheneyere eye process. eye process ablaboy process sa wo fro steps na wo de na ba ko free ho no na wo de si esoro ho na pa cho betimi etu ba ko Untimi. wo de Oheneyere wo fro steps na step 1 no ese nka wo ko 2 na ade ko C5 na wa ba wo na mu se pa cho be de etu ba ko no but ka wo 2 usi 1 2 3 4 obedru 5 ho no enti sa ka na eda wanim efie no eda wo betobi ba wo de wo se wo penene time no nyankopon cross wo work in times and seasons ada nyankopon Oheneyere ko ntimi fada ko mo bibia ada ntino chem ko simfie enansia nyame hyehyɛ no ufiri ho a wo bebre na bia me kasa asemi wa be ye adwuma wo ye young journalist wo bia ye ayi ensentro adwuma for 25 years 26 years 26 years wo dia wo say wo hya ade na se no a 2 years 3 years no ka na de oda ayi no ese won so da mo bi eti wo tu anamo ni kwan so tu one ayi ministers MPs we no da we no omo so ko mo di omo ho nkomo eti ayi MP we hia we ya no aka me di achisu nti ananso Akosua hwe muda emu ofe nti kona nso koye no mo ka kire omo no mo ka kire omo esikafo yi omo ye nanfofo mu di nkomo yes odu uchisu obeka hye no yonko so mo pa afi obo so hine bedroom rebi no mo nyina de usia na obi ampa obi ofre obi a na otwetwe ne ho na se die na eniu omo na de no onya nhudie na eniu eti esikafo wa Ghana ha nyina ofre ne nura na o me ho okay ene ntira tida wati bi amano Oheneyere enne de man ye ho no ni sika ni bre ye number 1 apart from odojimi no ye wo odomu jimi a won fa adwere nkan wo de wo hia nipa na na di dachi eno kura no odomu jimi no enta nkọ mema wo madi ye wo ya ta akọ mema wo no ahye brase ena odomu jimi ta akọ okay ho na ya ta akọ person ne hye brase ti hwehwe wo de o mebo na mana ye ukuta dwuma wunim mu ya be ye shop ne yakoto ne ma na gumbede na enwu ene ma no kwa wunim se de esifa eso Oheneyere me maton ene ma e wo me car boot that na me yusu ayi astra car ketwa yi bi na me de ntade gu ayi me car boot ena na me de ko merchant bank na wo adum asuru ho ne ya na me de ko
ma ye adwuma wie ne makode me ba nkran ahaya to me market enya na me ton this way wa oso mpese obebre yemfa ma what once ye bi shop no ma akotena no sika kra wuntimi man accounting kra wunim obi beto ba ko wunhu so nti akwara ne ba obewie sika ne bidia na okọ yeah no vat for yeah te vat eba enko so vat kra nte eba quicker ekọ quick ema ne yesam munya abotire wo ena wuni mo Oheneyere di ade ba ko a ama ema ne bebre no adwemboni aba omutiri mu no eye se ohia ba ema bi na ba ema ne nyeshi bi apam wasiso wone ne hye brase obo ano sacrifice afa ba ema ne di yie wiye no wa kire se wonye ne class Sompa ese man ne se mema nyina anye dabi ye be yie no yempe pa ben wo ha ye pa ben wo ha because dabi ye be yie no be di ni wi a e kire yi no no ayi uboni aye eno so de adwene bi abeto wo mutirim nti so wo ba na woni bia ene fa ba bi kokko na kwa ba obra wonya ska na waba it is a bema no so hunu se wonya ska no beba de ene ma me nkoye fraud na menya na tam na me fa wo tam ye da chine wo Oheneyere future ben say ye de to amaye ma no apam da chi ben say ye de amaye ma no da chi ben a da chi nkora ne de ne di gya wo mu sabri na akoda ne te ho ne maame wo hu se mema nan eba ho ebi kura ne beda wo hu se ye juada koku beda ho efiada kwa me beda ho kwasiada Michael beda ho akoda yi hu ne maame nti die na akoda no wonyina be ye dan Apam sas eye pandemic ne ye kan sa no papa ene se se numre kwan yi so ha ba bia prostitute ejina ho o ma fa ba bia se there is no area in Accra corner a ko anhu ahomache se first ne kra na not midnight ena wu twamu a e bia wo ko all night no wo so mu jejina kwa na die from 9 8:30 na ahafo no ma ba adwuma ene soro ase no new boy town ho na 8:30 no ma chance from 8 going no ma ba ena banso no mo bai bua ne di wo mugum bua ne di wo mugum Ghana fo wo mu kura no so do na ya wo apam mame ye da chi ne ye di hu nkomo yi no kre me pani ne ya mame dan ni ne ya mame ka ni ne ya me mpe dabi bi ayi e fa ne sei jerika ni bi na me di ya hyase me pe ma Akosua kura no ene ya Akura menya na 25 years answer menya Akura. Sompa FM. Osi debi. Ma meni ya me ayi jeridie no enye fe. Eno kra wa penti ho fofo. Apam na enu nye. Eye. Ayi me ba jeri oda mi woni asumdue. Eye. Enye better sense wakoye fraud akofo obi sika. Na wodi ato Range Rover demu na aka so wonto Range Rover obeto Range Rover ni bi daachi so long as wo ye adwumade na nyamesuro ni ahobrase wo mu ne die Range Rover no obeto bi odi Vox bi kora no na no wase ya mo ano na onto na one na yere na mo makomu ye ti am so apam yesi ye ni twen hunhum yes steps ne pese ye na ba akusia ye di si ha ne pese me share adwuma ase no a me dru office wo no a me ne ayi omo ma ye adwuma 10 years ni ade nyina address pe eti be ma ba ko su ntimi supply because ene UK dresses na 1500 Ghana cedis atare ba ko ena mesumi pedi bebre Monday to Friday eti minya ba mi ensa bomu a na married man ba ko um ena ketua no de ayi me do won su ntimi hwe me but me pe wasem ntimi ma me fa hange ho no commitment nya bia na ma be o me kra na me sa be bi na me ensa bi nsu hihim no ma hyehyɛ wo mu we na tua rent we na tua wo eni bre ni ene enye ema no nko mema no so ye because of ema no fraud boys yi nyina de omu ye nyina ye ma no a ka ne ma e tu ka ene ma e fie kra de nka ho wo de fie ye dai aso no onim so wonche obewu obe high eye ka ene ma
opesa woje nani ene ya luxurious life no, opesa live bi sa ka fefe for opesa odem nya because ema no ebe hwe no na wo frɛ wo mo so mbeba betinam no hine wo hu ema no a wo mu emema no omoda ka ye poshi mu na o ma hya ase asesa o manantie no na no ma pon adwuma ekofie abai we biem se nani no onim se ye oba ntem se otwa hu se ka na eba na wasesa ne nantie chinchim ne to dane ho because onim se be ma na eba etem jamiduru ye oba anichie bi obu me no I'm not wasting the time. Anichie bi obu me no I am pa because who say can na eba na can na efe can white bi ba na automatically ebe yo bema sabre no abo suit no and abo suit no suit no ni say o say ya o say bema ti me ben no chan say eba sa na wo beben wo mo a no o twa na ni abebe wani chan na ni obehwem amana boka wa chinchim ne ho ahye agu identify adwene bi e woni tirim oyampa ye no ausenansa ne ye kire ha senum ya na emaya miensa bia wo mote ekwan no so baabi ba ko sore ye eye se wo wura efie bato obetwa kwan ni mu ansa no wako okofa ade aba sika ba beto ade nipa no so gina ho na nantie bi a wode ekono ena ne yonko ba ko na ka kire ne se ye wonnam kwan ho no abechinchim to de onam kwan na ochinchim to na ase ye na kwan okitato nso no so nnam kwan ho no abechinchim na ese omunam kwan ho mu chinchim mu to ohyeda automatically say wo hu cars ne so onam kwan ho na se wo oba bi a wa dress hello tree friend hello tree hello tree jamaya wahyeda ye emema no ye mu awo mu oh mame Oheneyere ye hia crusade o emema no ye mu awo mu ebi so obo de ani no se de maye ya so no emema na ye o mani enokre de ma na ye wo mu ho no ewo adwumam mountain so almost naked na to bi kra me am ye oba no kra me ye mitimi hye me na ho oba bi na wa kasa o ye oba no wa se atwani akohwe oh yeah atadi akire nyina da ho ena no fo no nso no ne po ni nyina wa hyeda se entuatiem ena ne pieto nyina wo hu bato de nam kwa ho ready to fight eti se wo ye ne mrem wo ye be ma wo ni ho hye so pa dia obekwa ko fa bibia ebe ya de so kase de ama wo beto from flat ene se wo ye be ma na wo ni ho hye so e ma hyeda enkran ha Oheneyere metimi akacho ema bebre wo ha o muni baabi da e wo kakra ha osore no pa no address like a harlot na brace yi ommo brazier on shapant apam no kwena meka ombo brazier on shapant wonam wonut on shapant ombo brazier pant no so o man sha ya o mo wo so pa I say won shashe wasi o na pant kra won sha na ina because my address is ina wasi na pant kra won sha na ina no was san she sa ayi body con dresses ni bi Sompa FM ai dan ho pa no na ne nofo no etuetu atade na nim ne po no be hu se ne po no nwa ni na epie no apami a udu ha ya katwani okay me du ba bia na me hwam wo hu se de wa ya ne nye show na ada o show obi ama na me hwam no hu se afi na nipa na akata ho afi de no akata na wo se me sheda pa na me hwe ne sa no apam de hu obehwe obetimi ahwe wa obeka se ada na bra yi hwe me sa apam se nation one we be affect wani any we imagination no correct because say ye mfonyini tina make say ya menhwe mate eya minim se opese odi yi wo mani wuo aha me hwe na be hwe mani na akwahwe woni mo se agemano wo trim wa hyeda no wo trim fidie me se wo mo hyeda pa ekwan hu eti wo kwa wo banyina woni baabi akọ fa kasia no fa kasia ena ye chen eti say wo ye be ma na me se na this day and age wo ye be ma ye betufo nya sexual self control eya wo tram card
in this day and age, control. sexual self-control, a your trump card, a your victory card, a your prosperity card. Sure, also. And this are Obekwa Fani Yemfa. 2 months ago, they wouldn't say 1 night stand or buy a packet and Yamano better than Waka. Mammy, being so yet. Okwabo was a Janadia back. Omu be a drew weekends, and Sanon be a whole door restaurants, a whole door. And the man be what Wabon say. Ada lady bibi sa me say wabetena e wo kumase say wabetena akra de say me ko hono da sama hwale nka wonwale ya ono ne ni sisters mo ba na je say omo adware mo siesie mo perfume kama bi egugu omo ho ahye omo adwaman taade no wo se won ko a wo ba won ko a no wapie no akotena baby ya omo no mo nsa obi be ba betena wo podcast ne ba wo mo obon say obe approach won ko na nam e ba sa wunya ebintia no so efide baako a ema no susu mema no binom oh ma poma me nkopɛ yi bottle baako bi e fa nhwe me how far na me nyansa na makofie wan hwa wo yele da fie twɛn nanso na baba wa bi ono wa setting trap dada na wakɔ akɔwura mu nti no ɛno so yɛ ade baako enne ema ne de nam me nko amenam ma siesie me ho makɔtena ba bi a ye didi restaurant bi a ne ɛhɔ aduane bo ɔden ti be ma be expensive a trap what the why ya no no de nam apam say ye da achi ne ye di hu nkomo ye ende nyame de wasoma Yesu amana be de wa ye nyina awie why ade mum nti no ka say it is finished tetelesta wa wie na mum sabio abo akwakuo ahia no ya wontimi nye bibia nkyere se puru nkofa ne yere sade wiase no atete awie na ekɔ nyina no ene adwamantare a won be hyehye no eno nkyere se won so no tetefa so na kofefa because nyame bo ade kura wo bo nipa to turu num no na nipa nhahwe ekire abofo bae no wo mo ba benya akono nanso ahohyeso ne de ya ade ehia pa na maame emema no binom nso ho a wo mo nam kwawo se oba wei wo ho se ebi a wo ha adwene pa na wo kire wo ho pa otumi yeso obehye da gu ani mu ase enti ebinom wo mo atene ehene wonya de kan wo echa na pea enti wo de kan wie na wote ne ho firi ho a wote na entena ene ese eso a wo de namu ani je anka wo pe wo bekọ enti ya wo mo hweye me de me mafutuo ye tiawa se wo kura no wo ne namu na atiri ye na akokohia bi se bi agya waye wo kempe awie na obi balance sama ya bompa ye gu so ai because the na adwemu da ho bia no wonya adaje sa wo bompa ye gu so te se de wonya wadua na awuhyira so aba bedie ne yembehye no wo badweno ho mienu enti ya hyira so ansa wo bokọ ho a wakọ ho na eba sa nyame nso bedi aboa wo ama odi adwemmone kura eba etimi ma ne sesa de wo kwakoso ahwe de wo kwaso ahwe no na ne wanso ahwe ase ho na ato wo brebra ma asa ma ne ho na akọbọ mpa ese kromfo ko wi ade a wo mpa ese urade me kwa ma ma ye ncheme ma menwia mra sumdwem na mpa bo we ye mpa bo bia na nyame tie se ne bonye ni wu nya ne fe eti bi obeje se na adwo sachura bi a bo wi ana adwo apam medasi mami nko na time heba mesha minkodi nkomo emra wonim se dru kwada se dia na time anytime mesha no na ye di obaba odihye memo akwa abawo ya na mame na ahofe die se sa mama chese se de misi sua won de me na ma na chese enye izo se me di minu ya chi onu di wachi na me di na chi sa budi di achire o di achire tie wa na de onu si odi wachi me na me di na chi ona di na chi o penny se bibia boko die mama mo wabaso nso agya we are very hard working woman pa we obia wo pa adwuma na eya ye encourage ye man bebre because ugira hoyi wo ho ofe pa enso so opa nso pa adwuma said we see yire ne ho ye adwuma chese okọ na oba eso ani enye man nyina enetimi ye saa enti eye nkranhye nso se wo ye nso emanyame so kakra bia wo ye bia wo hyira so ma wo kwa de wo bedidie ode be ma wo onye de wo kakra wo bedidie ode be ma wo obema obi enti memmo na baso wo adwumaden a wo ye
Now, on one television. Aye. Your friend is a television. Osajifu TV. Osajifu TV. Okay. Oh, I'm by MC June 6 years. Wow. I'm still surviving. I have survived. Why are dear? Maybe online radio, Osajifu radio. Dear, so I come. Mostly me penny life for radio, no so I just a TV no afa. Think while I share my Sam don't be no. I am calamity to my Yawana Monty. Kakra. And so the be ma. Why are dear? Because when you mean said you man so na enye kese na de bia nyame ma client bebre se de be ya nkwara no mo hye wase no so betimi enye bi edi ama mo ti nyame hye bebre wie ye da se enene de di kan obi tie time herba time herba mixture edru no eye de mama time herba mixture edru no ye di tu atidi ase ne nyina ne se malaria fever na age ni pedua aboso ema yentimi enko ema no eno a na doctor na water fija usu agema eye drokrogen a ye de enu mama ni pedua na ni pedua na timi afa ne ntuma ma o mic ne men kakra bi mama ase ne waye na adwe so ene sa ene wo bre ni mo kitua bi ahamo eye ase me de na pem aye wa be anu anu ye ko ati dia na edi tu ase ene obi benya wa mama na free yare ye ntimi ankwa ama nyina efree yare mama me ba na mitio na ye ka se na youth no bebre mpebre meti wodi na msa mpebre akosia me so na ma nwensem bizara na di o se mpebre akosia una anim die bra bedi na breko obabu na onkwa adonkwa apam o so wa wunua wuntwa ufi se ya nkoto a yeda enti mama obi akoto ansa na wayede wada enti kire se wa mbra wunya enu nti na ese bomodian no nom time heba mixture na watimi akọ etimi aba ene pedua na fa ntuma pa e de efra enti so obi tie Sompa 106.5 a what we design say etridie ase na ye de ye tu ni nyina every ho 2026 we are moving with time, we are going with time. Without time no yentimi nya niema bia entimi we peye isan say de mre na ye adwuma eno nti doctor number no 0244 417 669 0244 417 669 number na ofra beje ofeso na baby a wo bia no yetimi abo epinchen wo ye na yetimi abo ama de opanyina etimi ahwehwe abemu kama afenso obi wo honoma wontimi ndidi aduane to nanum a o se aduane no kra anye ne de eye malaria moawa no so mbetani nipadua ni mu a na omudi hini wo mogya ni mu a afa ma wo honam nyina ye obasabasa aduane ni si wo kra wontimi endidi eno nti na ye kamfo ede ama wo se nonum ye nro yi bi na emoa wo emboost wo appetite na watimi edidi ye na nipadua no ahyehye kama wanhwe ya malaria nti wo nipadua no wo be sori so na wo sori udua so e be ka se bia bru se bia nyaado e bi kra no wanya yare bi a yentimi emodin ene yare na tiate se bebre bada e bia na wontimi ni dinti ena ama wo nipadua no ayesa enu nti ena ye kamfo ede ama wo se bomodian se wo be nonom time herbal mixture TIME wase malaria bia ye wo gidie e wo awradi mu se ne tumi ode hye ha mamu si emfanya bibiduro no onuma abehye time mu enti ubenya ahoto time herbal mixture eno ho adanse ne yedidi ama wo se entina ho ma time no anase ensenya wo entina ma ema yare ema wo nto ho entina ho ma atudie ema gi ni padua no emo so ansa de wo hia ye time herbal mixture ye dro no doctor waye ne se wo yare o unyare o obetimi anonum bi eno nti na ye kamfo e de ama ya dofo nyina se kopa binom se de be ye beboa ma ni padua na timi afa ne ntoma pa edi efra eye time herbal mixture ho adanse e na ye didi a kire se eboa atu achidi ase eboa mo onum otoso mo atimi adidi ye na asa aboa ma honam ye bia ababesto nipadua ni mu no atimi atu afiri ho kama enemu ko chepani mu bia de ababaawa abranti a bomode aso beto time herbal mixture e de aka ho isanse ye maame mu agi atum no mudi ho adanse se eye Sompa FM atimi akọ wadwuma so a wonya wo haw bia emfa mani pedua no eye time herbal mixture ho adanse e na medidi a kire wo se eye duro na duro na Sompa FM duro ni sayarewa duro no bo adwuma duro ni to malaria se eno nti ne ye kamfo de ama wo se ye duro no eye bomode akopa bito okaishi drug lanes repash e wo ho kingswalk e wo ho woma akanyina tenatet omunyina e wo honom wo de bowura ho se ope yenro ni bi ato ye de ebema wo kama ana se license chemical shop na wo obro no so no herbal shop bia wo de wo so ope time TIME
malaria bi a aye ziba 2026 yesi ye ma yare enkan ento ho yesi ye ntina fie ema yare mubu ye ento ho na emom ye besori waka na yetimi akoye adwuma so akopesika e de ahwe ebusua enem na mrofra na biebie school yesre se mototo ne ma de amamfra na kono monkai se yare enso ewo ho mbeto time heba mixture de amamfra no e de ahye won twobos mu e de akọ se de be ya wo suade no omo nso anomaduro no de abo won ho ban e de afri entontom ho ene niema ensem fata yare honam ye ani sa ne mani nyina se de bra ya abofra no betimi anya sound mind na ode asuade ye kanfo ye adroi e de ama wo se edro ni ye enu nti na FDA4 agi atom enemu no ye nuro no se wo amfie dumienu nko ade a ye hye no so se wo betimi anom bi oba oma no fo ntimi nnom ena de wo fa afuro no so ntimi nnom na mmom wo 12 years eko na woni wo haw bi ade a ene doctor so wo ho kwai se time heba mixture obeno nom na aboa wo amani padua no afa ne ntoma pa ede afra mama wi o se HH mixture no na eboa ma amemma aye masima na emma nso atimi asipia sita afa mema bi wo ho mo dwonso a ne mo apai mienu dwonso ne ntimi nkoyi e bia se bia bru o se ne bema mu kra ye ne ya doctor se ye nunum HH ni bi ne mixture ene ne capsules ebe boa ayi sa o haw ni nyina ede afri ho ye kanfo ye dron de ama wo se o haw bia eni ho enti goto bito nenom ye bo no so da fom kra mama ye dron na efo pa o system ni mu dron so anya nwono doctor to ne boase na watete so kama enti wadaroma obi ankope binto na mu na ni pedua no fa no ntuma pefra enti mama obisa me a ye no ne niam a eya ne say tu atidi ase wa mani pedua no eye kama na time HH me shanon so obi a ojo nso a obre enti me ma ojo nso kama na at the same time so eboa my immune system na say wo general well-being wo mpomuden no eye ne fine ema no ekoso na fa Dr. Tafija number ne san to dwa bi na mama 0244 417 669 0244 417 669 ubenye bi Sompa FM komode aso obefre keke wo frɛ ya ye beje wo feso na afi yabo epinchen o nyame adoma so ɔse efiada we na awotwe mama enkomo ho beti menka mate Sompa FM mate medase edua na de hye na mote ne nka time heba mixture ye dase bebre na munyina mo nhye ne nso na monkonya bi ye tufo ne mu akwanche na wo mpomden so na wo hye ne yie e de amaye wama wo mpomden akoyie numadu papa numabibidro na time heba mixture dro time HH mixture ene betime abonti ye dase yo na enche mebie phone lines no na yama yetiefo abam eye 0260196064 ena 0260196065 eye 0260196064 ena 0260196065 ena ye pese ye hunu de sesei kanka kese pandemic aba nene de ye kama ne de but mema no so kura ka ho bi eti aifa eni bre ho no wie Oheneyere ma me kofa we mra me ba ya to so hello me patcho me nua ben na mehia na ya wie yi patcho Sofo Fred Sofo Fred yo Sofo free yo Sofo ma me ntie wa wie yi yo madam Aspa na mo simon setira mo tete nyame sira mo na tani amukano ayasa na ese iri asene ko na amana batani na enada was a Oheneyere me 17 verse 11 na o se bi open no nya na wan kwa papa so no o za akokoswe dia obutu nkusua enye de enye ne de so obebu ni ngama ye de eja ho nti onipa biara wo de ye agene line na ye twese bedu yan so na wo de wo pese protocol o fan ken na wapo twese kan onipa ne be jadi wo so dia na wan ye de wanye adekola mawo wo samba ko ba be dituo nti senke be ya onipa biara Shenyami asem na sonya Sompa FM na tell me na na enchen no omo say e wona se e be dum so nyame sira mo mate mo ko so na nyame ni pa tie program no pa kama nyame sira mo ya dance pa enti 0260196064 ena 0260196065 ye busa se
say na mrante ne mabawa na sisu no so wo muntimi nkyɛn opese ene de ya wo hye adwuma se afe no atofie no atoka no ye ne day sika ni brema boba sibra hookups ye tu adwuma to atwene adwuma den ya to atwene. Hello. Good afternoon, madam. Good afternoon. Me pacho me nua be na machia ni. Do they do Tamamayor no? Mate. Yo. Do they do? Ma Yes, meet you. Briefly, me pacho obi fre na we do we do na. You need to learn also. Disturb you pa. Number 2, and now say na tabika send na anti yeba as a kasana as a mankani ye. Maybe if you pram ye to me aka kasana ye ka that not to details the event from mankani your pension next time. The Malcolm of Bisaba, the Chilamekasa. Thank you. Menso meda se 0260196064 and 0260196065. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Me pacho mo ano so kakra mami. Bacho e fra me Sarah me kete se ka so ba. Yo, Sarah, mami ntie o. Bacho majin chaka kan say enibre e na wo ya afa. Because ihe obi ade a uye mu a nkade no wo se de na wo kana ena enipa no so wonni dodo anate enfie dodo a wati ansana onya de a odinya anyen no nsebe na nka wo bebisa na menya enda dodo anyen na wodi ansana wodinya asade na nka onchrecherew na nka wo hia bibi efremu but yem pray ye ho enya ade obi enya na be 20 years yem for one day anate 2 years enya eno na ama ene nyoma bebre ama ye ho kire ye wo abrabo ma na se asesena Mate medase ena Oheneyere megiri se omo onyame aye omadom ama omanya baabi agina no eye omo nhye wo mo story ena na ada na meka ye ka ho asem me mfa de waba. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Me pacho me nua be na machia ni. Pacho onia Great Paloma ewo Otiregion Sompa Kwantasa FM. Yo, Great Paloma meet you. Yo, mame nyakupo Nhyira papa. Nyame duma ene woye. Enye se bia obegina asori dam. Aka manfo abom a opichi kwa na ese ye woye a ese osofo. Nkwa na nyame duma. Anu kwa yesi nge ese papa yesi mu ese. Nini na ese na fi ya. Hey, nipa mpebre. Ope kwa mpaswa na patiawa ope paswa. Obenya na hunya de. Chebio bisase sadie na wo hwehwe no. Uwa udi be kwa na. Uwa udi be kwa heaven. Ufa kwa heaven. Ube jatu honu mu. Obi ne ba be yizu. Tamusu unna mutafa no papa yare bi. Na ti wa dare da dem. Ase die. Na ubodo no. We yare ate mwa stage wonu obi so di baba do we yare musu sika na mu fanga ni panu na bo nwa kasa no akofa u yare na me sese abroko no amu mai mu sunu je omu sika no omu nimu ni omu di sika ni be ya dise omu ko ji so gu obi anu anata na pani pana sana omu kinya gwa ni pana omu nya di tata ni sa nyankupo be shi omu ja because when sika unimu ni ko di so gu obi anu mu asana wati ni abuano no emanu ye samo eduma bu mu shi eduma na mu je sa ko eduma na mu ye no oni nyame nye eduma yenso ye dance se wode aba 0260196064 and 0260196065 say mabunu no adwene ye wo mu tiri me penentem nyanentem eya ye national kanka. Hello. Me pacho me nua be na machia ni. Bege papa ni Yo, papa ni mu ano so kakra ma me wo frefri he. Bi frefri tabiwa. Yo, papa ni ma mintie o. The madam as if over sa program ye. This the night program have here radio so media. If concern say the Maya how much article to nyami wa bre manipa.
and why Jan is about something on Ruri and Nation de Becosu. You better name. Yeah, we trust with you one say, how did the bus president or dear? Sompa FM. Masana may cost. That young can say, Jenna, can some all Yankees are willing to have a good and Betty. The president can say, the Kumba when I come out of the Almighty. It's almost say, yes, and if you be my conga, your words about to say, only conga, no one about why you have one candidate. Every day I can't move you on movie. Because your man said I've been in Papa in Peru. The day of Sabia or about to pay. I see a double bonus and Akoi. Jimena also on Maya. Also, Papa Saturday, oh, you stop Uganda apart from where first president any one here. Idamasi. Menso medanse pa na adie bia ba bia duru no SS Edika. Hello. Hello, ma'am. Good afternoon. Me pacho me nua ben meshiani. Pacho Kwame ni Taifa. Yo, Kwame Taifa maminti you. Ma'am Pacho Edika meda was me njamba me chede na uma me asede me ninda so kwa saka ho. Ah. Yede nyame ase, yeda ase. Pacho asema muke biso de mi hunu se one ebi enamfofo. Na two ebi susu awofo. Awofo ndo asema mbeka che mo mama ni bi o no. Ema boom abem na so pushi wo ko. Who are done for who they are, Nancy, I won't let me. Not the toss me, I make us announce, Mr. New School. In Nigeria, maybe north or for the Mammy Maxus are then by me, no, you most mammy or so for mammy, Marco Bank at the Witcam. Then maybe now, Madame to be commercial. I am Madame to Nigeria, you are small on a banks in Coniscaman. No, say, hey, you stayed in a yes, one day. Me quite bet me because. Almost for the Ubisika, no more gentle. So, no Quaquajia, police or Sasamos Canua, only a bet you. If you are not Nigerian or Femia Menfa, it is Ancaminia down for your task. Oh, okay, friend, on a system. And commissioner to us, I can see by now, maybe the mission war. If you send your man and now to talk. There's a number some one question, Papa, a football be. Now don't want question me dance pa Kwame say won so de we dey fit Taifa aba 0260196064 and 0260196065 pese hu the root cause of the problem na yetimi solve ne ntem ama nkwada na eba no. Hello me ba cho me nua be na machia ni acho to me just one day yo mami ntio nungwa sompa yenko Yankupon Shamo Power program Amoye. The first time I meet you, no, na the song Yadasi. Na I didn't a midday back to you, and I'm saying you for me, Manabano. I won't pay you, but almost a quick money. Into a sana, a media by almost he even put you to see a Juma maybe or Philip idea. Also, I would do the dear, I would do it. It's a midday nema Abuyasipa. So I say challenge about the reality. In such a way, there will be one man, the Beko school, be what be here. To be so percent, the ban also cost the national school, be the another one being good. If you don't also the way you're going to pressure, you have to know what or no, so to me, call your name, beer, and some fatal, this car, and not the brain because of any brain. If you live in the Hanika, we are to a little bit change, Crystal, you may partner with me and bro once Yama, Yakupon, Mesema. I think that the DRB Yama. If you don't see a tonight, I'm slow and shake it with the iron fan sharp. Then never boy. Yeah, that's it. Yamin so to me, Shrenipa. Now, on what do go through process. I also don't despise small beginnings and kakra, ubedruho. Now, quick, Kennedy. We need a quick, also be quick. Hello. Good afternoon. Many of them are Ben Messiani. But what is written you. Evangelist. Yo, Pacho Mamintio and Avie. Akosua, I don't know where can you have fire Mofano dear. Oh, my everything is what I'm not can know. So then you call the year. I will form my one so you for at the back. Now, Marcosia, you know. You believe you not to do it, Manaya. You imagine our force. Pagosia,
sɛ akɔfra kwan a ɔmfa so onyina wɔ mfi ho no ɛnyɛ asɛm ketewa ne mu ne saa no sɛ abɔfra kwan a ɔmfa so onyina wɔ mfi ho ɛyɛ nokorɛ papapapapa kyerɛ akwadaa ne kwan a wɔmfa so no wɔnyina wɔ mfi ho no ayɛgya ato hɔ no ne nyinaa gya awofoɔ so sɛ apɛsɛ ne nyina gya awofoɔ so abɔfra biara no sɛde Bible kan no sɛ ɔnim nyansa sɛde Bible kan sɛ fanten so aba atwa abɔfra na sɛ agyimi sɛm sɛ abɔfra kɔma ho fanten so aba sɛ abɔfra no bɔpɔ ne sɛ abɔfra biara nim nyansa papa ne maame na mode akora no bɛwi ase no ɛsɛ mo nsa na wotwɛn ama abɔfra no nyini ɛwie no so bɛtea no a ma akɔsua ɛnyɛ yie ɛdi akyea no ɛnyina yɛ ntene ma no nyɛ yie ɛdidie bi akyea no sɛ ɛsua na sɛ wotene no a ɛbɛyɛ yie eti yɛmɔfra no deɛ bɛtumi aka sɛ it's about 80% deɛ a ɛnkɔ yie no nyina fi awofoɔ kɔno bɛkyerɛ wo bɛ biara kora ne nyini pɛ aka ho sɛ ɛmpo sɛ ɛnamfoɔ kora ne neɛ bɛma ɛkora ka ɛbɛ mu a maakɔhyia ɔkɔɔ bɛsa n'akyi aba ne naada wo ɔkɔɔ bɛsa n'akyi aba sɛ awo daabi ne wei na maame de kyerɛ me ebi mpo na sɛ bana sɛ ɔkɔ sɛ ɔdi adamfoɔ bi sɛ bɛka akoma sɛ daabi yɛamfa ɔyɛ adekye me ɔbɛsa aba n'akyi eti ɛbɛsrɛ awofoɔ no a yɛakaakaaka obiara bɛ sɛ ɔbɛtie sɛdɛ owiase kɔ ɛne yɛ mmɔfra yi ɛdate akye biara no mmɔfra bɛyɛ mmɔfra ɔman daakye no maakɔhyia ɛwɔ yi sɛ na ɔmode ahyɛ aseɛ sɛ berɛ a kɔla bi ahyɛ aseɛ ɛdi sie no deɛ ne mɛka nyinaa ne sɛ woyɛ awofoɔ a akwadaa no sɛ nyankopɔn asɛm kyerɛkyerɛ no nso mpɛ na yɛmpɛ yi nyame asɛm yɛmpɛ yɛsɛ Bible atwam nyame asɛm yɛ nokorɛ nyankopɔn bi ni hɔ ɛdeɛ bɛyɛ ɛnɛ wotiri sɛ no bebree ɛne yɛ ne o ɔda sɛ ne ɔbaa wo sɛ nyankopɔn ne hɔ deɛ a ɛsɛ ne wawie biribia no wɔwoyɛ musomede ɔda sɛ ne anyame awowɔ sɛ wopɛ sika nti na yɛatam de wakɔ Dubai na kraman ne wada na ɛmɛɛma sikafoɔ gu ne adwu nso gu w'anum na wagye sika no wode aba bɛyɛ show off wɔ Ghana eti wokan Jeremiah chapter 8 verse now oti Nyankopɔn asɛm no mapo yi na nyansa bɛn na munyi nyansa bɛn na wo Nyankopɔn asɛm to ɔbɛn kana fo nti Nyankopɔn asɛm ayɛ sɛ nyame asɛm no ɛturo do eti bi anim ɛnyɛ nipa na de na gyina kyerɛ Nyankopɔn no asɛm mo yɛnti aseɛ saa ma ko mi di wie no ma me kasa asɛm wei ma ko sɛ wo de yadeɛ bi o eko so bi kyerɛ na de ba ko eti bi asɛ ba bo nkan sɛ onipa bi ada suba bi edi sɛ suba no ɛne ba buru Sompa FM. Ɛnìyɛ bi nipa bi ada na di owiase a ɛne baaburo ɔbrɛ bi nipa bɔ ne si ɛsɛ ɛkɔpa sɛ ɛkɔ ne a baaburo nka ho asɛm obi nsɛm baako pɛ ka asɛm bi asi saa asɛm na esie no baaburo nkan obi nsɛm baako pɛ na baaburo nipa na akyerɛ saa asɛm yi nipa na akyerɛ ɛkɔ sɛ oburo nipa na kyerɛ koraa ɛnka the best legacy oburo bi ama ewiase nka ne baaburo yi na ɔpanyin bi kura mi busa sɛ yɛ musi nye nyame asɛm mpo na mo se ɛyɛ nipa na kyerɛ ya Bible na die na wo ma wo de bɔ wo bra ɛmoa wo ma ko se no ni asɛm no ɛdie na wo mu a wɔn kasa wo de nante a ɛmoa wo yi ba akoma me sɛ we wɔ Bible mu me de bɔ bra ɛmoa me ma mo kro no a ɛmoa me ɛdama ɛmoa me emu die hia ti am so bi mo ma je ba ko ati bi ase e bi awon pare bi ado o se panyu ba bi ase mema wo mi abi sumrem ɛne baaburo nka ho asɛm mate medase mema wo ni abi sumra yenso yɛ dase hello me pa cho me ma me ba na hia ni hello me pa cho ma radio no nko for mami o hello me so ma hello ave ma me mami ntie o hello ma me pa cho me tie nka mami ntie o that's nyame show any mo program amoye in fact program no nyina first on ye awufo senya yemi no bi kan no awufo no bebre wo ho a omomba no obi so ye ejuma oni bebi o ye ejuma wo aso wati oni bebi a wopie ko eno ani se bebi a ba hello oh ora kafra
Hello, me for 2 calls now. Good afternoon. Good afternoon, me nua baba ni. Oh, we have a catastrophe at Chim Abodom, Eastern Region Kedi. Yo. Atamna mukende, thank you, Korea, Fanana. The name is Silamon Jane. Near Bana, Penny man, Diano. Walk on Oku. Oh, cool. Fun with any cool. Oh, Ashano. And so, won't he? Asama Mukana and Crapa. And after a money grown ma. Sompa Any cool bow. I mean, I find any nature because of Sikanchi. And easy. We see watching my bodoma, no Casaya. Sikanchi, we jab a pan in the bank at Sankasaneti, and then I could papa ne Betty. Papa ni Betty. Ada papa ne bano eye galamse fo ni biana. Daddy, Church of Christ Peninsula. Also, you are in such a woman crop and walking Corano. You will say that Corano sim, and I said to me, sorry, I saw no corner crop. I will follow him in church. Once I put in the chair, him and son of Wako. Once and I put in the Nimbri, and then Quadan, Mama Pasu. Mama, how many bread, Yankasa? How many bread, it is there. How many bread, Mate, dance pa ni breno yo me say ni awie baba ku bi me mfa na yenwie hello. Hello. Me ba cho me ma me be ni mehia ni. Patron nya oba patron nya na. Ah yo bi ni aba ma be ni mehia ni kafra. Patron na ya bo an kasa le kuape. Yo nana akuape ma me ntie we na wonso enkomo ayedi efa pandemic kese asi Ghana eye me peme ho nyantem a mabuna ni abre wo bia ntimi ntwen no yentie wadwenkyere. Oh, and they are crepa. In there my baba. Omunya ni pre. Me peme ho. Sompa FM. Adopa and dey ne. I be a bra. Ye bre. Ko ba se we do say ye adwuma. Yankopon kurashira. Enso ye kanisa. Sikani bre. Ana dey bre. E dey abepia hey. Entiwinia. Ni mame. Mate me abema. Mame na wasena. Emano de omunya kasachire pa. Omunya kasachire. Mate. Sikani bre na edi ntina sese ama mani bris kasa. Enu bi echina ohini bedi hu nkomode na de saade no aba. Hello, good afternoon. Good afternoon. Me pa che from say. Sompa Kaswa. Sompa Kaswa na metama so na me de utwa to. Enne de wudam mama 1 minute yenko tew. Well, in every society and our war for lay a soft for eating. It is off for the low pretty. So, what you could bank when you're taking a won't see that won't call car. One more. Last time we will be in Como. Near your agreement about politics near you. Nam Katian said my year to ma. The new Rollins are here to 4 years. Nam me a leader of cadets. Our food evacuation exercise. We might have more Katian. No, I think I mean it. I won't cry. No, I mean talker. No, because I'm the edge. And you know, the society, no. Obi koye MP 4 years otumisi dan eye nsia nti society no wa mobra no limiti o mani mro bi ade nfa paka kire me nkwala abem sa ade anya me dia no ma me fa me nsenka eno na me de for me bra na Sompa FM. But society no this time na pa no wa mobra no wa koye adwuma wa ha woni we wa koye adwuma wa ha woni we nti nya kro no na de baba. Any bre. That's the problem. Mate Sompa Kaswa me so me dance pa. Oheneyere ochina utie nkrenkofo tie ye ya ba be pie se eye sikani bre. Sikani bre ne efri he na be yenim se na wo ho ba se se die aginsem. Eye efri he fa. Ochire di hu nkomo ma me wasema wodi twato. De me di twato nyina ne se
akwantia ye musuo yenhwe na yemfa abrabo enhyehyeye ekwan so na yenkosi ye die mu te said ye ni da ye hwehwe no na ye ka kire obi asetesa no Baptist Church ye family life week we no etiasemo eda so say achieving oneness ene divorce awarija ya hodo ya aba enkabomu ya eni awade ne abusuamu entiase ya enye adwuma no yesi Amos 33 ena afen so ye pasa ayi asempoti ba ko de free Mark 10:6 ni nyina no eya ne ye to nsa afra wo sebra ne betie nkyerɛkyerɛ ibi ebetimi aboa wa brabo ama bibia nso akoye ne no nsia bo a ye bekɔ ekosi se memenda ebekɔ akosi ntina ya na obia akaye homa me erade enhra seda ne danso de bi ebreye ma yetimi de tretin ya brabo ma yenkratiefo ye de nyame ase etietiefo we de na ye de asi Mọborọ Asem ye obi asem say family and relationship emphasis week me hu say we dey ato Tesano Baptist Church family life week mekasa memenda no pa nyame ya adomo hyase ene enumre ye wo ho yekutie the Reverend Dr. Mishada Owusu amane fie de yetie Pastor Emmanuel amankwa na memenda no pa na kwasiada nso me youth chapel na kwasiada enumre nso me wa dental presby onyame bema ya hoden ma bibia ye kama eti Oheneyere meda sipi na meda Apam Dadaa meda enu achi no ye nua Apam Dadaa se enam sa da Augustine se enam da Jeremiah Simpson se ne yefie mu nyina me sorry sui na for God and country jumedie no eba prophet we for God and country eba na ansana no ma memfa happy special birthday greetings Emma Lady Yecha Buadi Nyameche Professor Michael Buadi Nyameche ne ho kanino no on the first lady the Makers House Chapel International me ba twama me unti no nyabotre ne twama me na me de be ya de ma me sansha sie ne nko yisafa first picture ne bra me de a very special happy birthday Emma Lady Ya Echa Buadi Nyameche Lady Ya Echa Buadi Nyameche one ye first lady Emma the Makers House Chapel International Professor Michael Buadi Nyameche ne ho kani eno no ene eye na woda a very phenomenal woman, a very secure woman, a very wonderful woman, beautiful woman. Our inner beauty. Sompa FM. Or ye Proverbs 31 woman and also ye 1 Peter chapter 3 a man bi enti Lady Yecha Buadi Nyameche. We wish you happy birthday, divine blessings, more opportunities. Our inner beauty na nkoswa and stand beyond. Na nyamema wonye kese. We a role model, Emma Nipa Bebre. Me one thing about her that I love, and maybe me catch and say me person me ne tena na me host to no. Ebra na me wo fi that dem nti nyame adoma wo bagana. Say me de ba efimunu nim dada ne de atwam. Apan dada na apam dada na atwam. Apam mono no. Na me de ne ba apam mono na Lady Yecha Buadi Nyameche. Na nkoma me ni bedi no say as a first lady. Wo ye obi a wo ye eyere Emma opanyina waji din wo Ghana. Professor Michael Buadi Nyameche na wasan ye very secure no na me pese de tips na ebre ye nti ebre pam no ya me bie kwan no obepie Ghana na mene no edisa nkomo de no eti efri Sompa 106.5 FM Accra efi the Makers House Chapel International efi Patrick awoka Makers mokwa na ye friend say Destiny Songs nti Patrick Destiny Songs we a researcher was Sompa 106.5 FM Accra ha ono nso kan won ye di greetings nya na wankasa wonu aba Akosua Nhyira Nhyira ye de ma wani ye nso adwumayefo a ye was Sompa 106.5 FM Accra nti ye ma Lady Yecha Buadi Nyameche happy birthday na wachia Professor Michael Buadi Nyameche amaye ka ten say ye chia na ye done pa we are praying for him and rooting for him as well eti nyame insha we etiefo eti ha ene ye day dwumade na de prof mafane bre sema edu me sorry sui me ka wo say from Akosua Nhyira be from Akosua Nhyira na meni abadwafo bebre team no na eye adwuma oneness unity one Mr. Boaten so news editor wono so beta achire just hey ye fi ha ye de enkabo mu ni odo na eye adwuma ye de mu nyina se ama momo aniti Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim say prostate. Na ba bi omuti ye screening ema hu ni ye etu ase a